Jen Robert olane muteti kuma wodini ya Kangundo ya Yulu ni wata amuika Yulu wa kutumia mitandao na ivindani yi uteti uosa kwa ni ukite wende kuikinyea kuenana na Jen ni kanava ivata ateti makakenga amuika kana kumatumia na kuitavila nguma na kutia amuika dhinani ateo mailite utethesya kuongela miana ya mawia na kwete misingi mesiokwi amuika undula unenga mwene ndivuso ya kumana tongo ailu na lama tono tongo sianesa isioni si kibadhukanyo boni mutisia ni watu banisia mauvo. Jeni ya wetakana muika ingeni methirumitumika na teti na muno kuno angana mitandao ni kana kuna ndeto itemba iluku ya tongo imaki uteti kilokilowa makanya muika na kumata kana ni motonyo kumano na moko mamea ila manena sindu itemba iluku kana siute na miao. Ibinda ye ya siasa tulikile ni ibinda ina maundu maingi muno asa kwa amwika maitu matwikite makatumika na muno in categories tofauti nundu mundu okakambo kwa social na imwe ilanzomu na itena mawia akasiwe ya bando ikatweka bullies mitandaoni ukethia sene izuni sio si utumeka kuumanga tongo yela mekone kamena cheni na tamae kwenda kwika kindu kiseo nendo tabia amwika sukana ona uitumeka mitandaoni you are as good as a goon kwa ukisomo chako kikoswe ni mundu au tumie nae kuumanga na mtandao ni ona tawibithite in proxies accounts kana uko na tota manika oundu technology sio kutumika umeando no itumike ouka kwatikana kwa uando membe memetho muno wengi menda reti kuweka utumia muika na ivate kumatethia na kutumia muika ila mekune maleve kumanzanzesi ya kumokelia vate kumatia mateno ndu utonyo matethia kila kingine kukakosa muika maitu muikike kisione mundu akanenga usiana mbesa nini wisi ona mbesa isu ivika wa mutu musi kwa ukana kukaimba ke tempted sana isu withia inywie ingi katumia madawa molevya na siana itweka useless kisioni na yambi olikila maundu ma wanangiko ungi ona kubwa ndo kisioni kwa uni kuli ando ndhe alame kwenda kwite ibila sio teti ambaye sili akana kauenda utumia nai no takala kako ukethia kako katumia itwa kutweka gun in any way wewe hata ambao twika musia hii utanamba utwika muteti wa kipila chochote cha kiliombunge chochote balawe nuenda ingie nende kuvungulula muno tongo lama usa kwa mwaka ukite na muno kusungia mathina lama ende na kumbela nende isioni sia ndwani na ingia tongo ina mokunena nyana nende kumanono meumina mathina lama ethiro miaka mingi tutu ya asia imaitu alame na bwetina ni mama sakwetu tongo ulawe mudhuku na make kalamo yasa kuna ule ankole yangu manze imagine ule ankole yangu nendo amatabia oyu niwe ango kana anti wakana kalaka sister aku na brother aku kasi ai sio unube mutongo iwa kwa ilia they not we nondo sia na isu situ ni soto mande otongo i na ndembailu kwa uwi sakuwa mutongo iwi na cheni mutongo iwi na madhanyo kama development madhanyo kama mesilia madhanyo kama utwa miswada itono kutete ya we tamuika ndokendo sakuwa mutongo inundu mundusu oka ena kabasania kanene kambesa kanene kalitulu lakini wa mwithu kiesia ona ndena kindu tono twa mbunge kikaotethie we tamundu wa muika. Be careful with the kind of leaders that you're going to choose na nenda kuikia kimuno amuika Kangundo asa Kangundo North ni ungamite kibila cha MCA nenda umeka civic education kuma ukuni wakula kusakwa mutongwi ona kuikala kwete lotali wakula isundu ike kwa peacefully wate kuumanga na wate kudharau yana kana kukita kana kwa nangamali ya mwenende Kangundo yoluka undini ya masako nye ni tawabuni mutisia.